dečki, ajmo, idemo po gajbu vode u podrum. A striček, ima mrkve? A, ima. O, pa dečki, pa naravno da ima mrkve. Ja uvijek ima mrkvu. Ajmo za menom. Ali dečki, tu je tako unutra zima, da je bolje zima nego vani. Da. Ajmo, svjetlo. Uj jebote. Šta je ovo sad tu? Ja se bojim mraka. A, nemoj se bojati. I ajmo, svjetlo. Ajmo za menom, pičke. Tu ima svježe mrkve. Ubrane. Tu, iz Hercegovine. Da. Ajmo, dečki, za menom. Čujem da su mrkve blizu. Tu je. Evo ih. Da. Uberi si slobodno, par, 3, 4 mrkve, slobodno, evo, tu su ti, evo, pa gledaj tu dole, zemi si. Neću, ja to neću. Ujebote, 2:30. Zašto nećeš te mrkve, a? Nisu svježe. Nešto smrdi, jebote, nešto.